Wassalamu alaikum wabarakatuh. Njambo, asante, asabak khair. Herinandro vovo diavintsika zo, herinandro vovo idirantsika zo. Maro amin'ny famaovao ary miditra agnatin'ny faha telo herinandro ny fanaovana tolona atsika io. Zany hoe feno fanjava raiky amin'ny 25 ny tolona nataotsika. Maresaka amizao fotoagna zao ny volagna aparitaka ndry Rajoelina sy ny forongony hoe coup d'état. Mampitokiky zany ao Rajoelina. Anao volagna coup d'état, za teto ny volagna hoe hainao ma définition ny mot hoe coup d'état. Rajoelina, si anareo mpiaradia aminany anareo volagna fa ô cerveau nalegna baka andafy, ô cerveau zegny hoe mba azavy aminay koa ino coup d'état misy à Madagascar. Tolo mba oaka ny atomboany raha nisy à Madagascar. C'est la révolution du peuple. Fa tsisy hoe nitafiky na ny maramila na ny armée mitolona fa ny vahoaka io miragna. Anao nangala 8 cm Rajoelina amin'ny la France, tantaran'ny la France tsy hainao bado ty. Raha misy amintsika Madagascar zao karaha raha nisy tam révolution 1968 mois de mai ta la France. Anao fa bado conseillenao dondro. Ary coup d'état. Hainao tseny coup d'état zany. Coup d'état raha nataony amin'ny zao vizalahy Bob Denard 2 fois ta Moroni. Igny coup d'état. Coup d'état izy nahazo Thomas Sankara igny. Igny coup d'état. Coup d'état igny natao ta a Burkina Faso nangalany Ibrahim Traoré fitondragna. Fa tolombahoaka tsy coup d'état. C'est pas un coup d'état, la révolution peuple. Fermez vos gueules, imbécile. Ndre raha ampiasaindreo, raha volaindreo tellement ro fa bourré mikapokapoko. Coup d'état, c'est les militaires, les armées qui prennent le pouvoir. Ça, c'est coup d'état. Mais ça, c'est le peuple qui réclame, qui révolte leur vie, leur social, leur tout. 16 ans, tu étais là, Rajoelina. Qu'est-ce que tu as fait? Détaillez-nous. Embarrassez-vous. 16 ans, non, tu as. Ranatono en 2009, igny coup d'état. Fatiti, révolution de peuple ti. C'est pas un coup d'état, c'est une révolution de peuple. Anao koa nitandregny vahoaka 16 ans anao tam pouvoir. Anao tsy vondraka karaha io. Fa no tsy fisien jerinao za mivolagna aminao isan'andro hoe tu as une maladie de psychopathe. Mais voilà le résultat.
Voilà le résultat. Fa io tsisy coup d'état anao zegny. Et en plus, raha ambarako anao Rajoely, io karaha ataonao ndraiky mialy fivadiana an-tragno, zanakanareo telo mianadahy. Hazavaigna aminao ity isan'andra zay fa anao olo-daba. Anao presin'olo parce que anao manana anagnan'ny olo maro trosa. Tsy hainao amizay io andeha agnatrosan'olo io, ataonao sorona ny zanaka malagasy, ataonao sorona ny malagasy, avandesanao. 16 ans ianao navandy. Salama be sikasimo. 16 ans anao navandy tam peuple Rajoely. Avandesanao am kivity, avandesanao am t-shirt, avandesanao am casquette, avandesanao am vola 100 000, 200 000, 500 000. Mais non, attends, on vit jusqu'à où? Non, miala tsiny aminao za bora desy. Za boko amango boko magnamia mare ro député volagninareo efa miprépare pêchement. Bonjour mon frère. Za raha valiko aminao bora, tsy haiko anao parti aia na parti aia, bon za tsy agnontany zegny. Fa anao koragna hoe député. Fa firy taogno na député ro teo. Madagascar misy 163 députés. Asa hainao na tsy hainao. Firy taogno na député ro teo. Et en plus ro mitondra titre hoe député de Madagascar. C'est-à-dire zegny, anao ndray lany Toliara, anao député Ndego. Anao ndray lany Tamatavy, anao député Antananarivo. Donc vahoaka ny fidianao. Anao tsy natao nomination, nanteregna hoe zegny. Fa zao izy, nino mba mbaraha zay bora DS, ino action na hoe réaction nataony député reo des années reo navy teo lany. Dans 3 ans les députés reo lany contrat andreo e. Donc comptez baka, dans 3 ans, 5 ans député reo nagnano nino. Or peuple fa ny vivre tagnatin'ny souffrance, massacre. Non, anareo baka mivola, ah, maintenant les députés reo prépare empêchement. Pourquoi niany reo prépare empêchement? C'est normal, reo mitana place ndreo tsao reo ronga. Grâce, merci, les jeunes tsika reo nitsanga. Firy jeune maty. Taia député. Nino nataony député? Azovy député nasaky ny volagna ary zegny, lehilahy Ravatomanga zegny. Azovy député nasaky ny volagna zegny, raha tsy manjary atao fitondragna zegny. Non, ils ont tous fermé gueule, karaha vodindreo misy silipo. Désolé aminareo député. Désolé. Ino raha tsy nandalo ta Toliara? Atsika na e, raha nandalo Toliara, base ny Toliara. Jusqu'à niany. Azovy député, nandena nagnampy. Vahoaka ny Mikea. Benetsy. Ino raha tsy nandalo Ambaribe, resaka tany. Jusqu'à tany masiny dirandreo. Aie les députés de Madagascar. Ino raha tsy nandalo, resaka fasimenta, fatry voemaro, ça va. Aie les députés de Madagascar. Mais pourquoi nareo mitondra titre hoe à député de Madagascar? Enlever les députés de Madagascar, atao aza député de province. Tant, neuf kabaro. Fa tsy niany, ah, andeha signature, andeha empêchement. Fermez vos gueules.
Fa zay kazanaovagna cinéma, zay io zao atany Tsimbazava, député Marongisa. Marongisa nino anaro? Naty ralahy, naty zanaka, naty zafy, anaro taio. Impiry zay tetiny vola, ino mo asanaro député? Bambarazay. Anaro député koa natsapa, agnatin'ny souffrance peuple malgache. Pourquoi anaro mi-accepter les 4-4? Baka amby Ravatomanga. Na ino anaro tsy nasaky vola? Za mila anaro député mamaly. Fa tsy niana anaro magnasary farany hoe le plus gentil de le monde. Firy nombre 4-4 naro député 163 sur 163 4-4 firy milliards zegny, firy milliards. Ary le 4-4 4-4 ny Ravatomanga sody aty. Pourquoi naro nangala basy? Pourquoi naro maheky mangala? Ary firy aminareo député de Madagascar io nahazo 4-4 en province, en préfecture, en commune, district misy anaro anke hoe nahazo fafinaretagna nampiasa 4-4 io vahoaka, nefa volam-bahoaka magnefa anaro, volam-bahoaka magnefa 4-4 naro. Oui, niany, on prépare empêchement. Mais vous foutez la gueule de gens. Tsisy masaky mivolagna Ravatomanga anaro io. Masaky miboaka aminaka eto hoe azovy député naro 63 ans, masaky mivolagna Ravatomanga. Anaro jiaby ambany mastainy Ravatomanga. Aza mampivolagna ratsy. Andevony Ravatomanga jiaby anaro 163. Tsy masaky manognona agnaran'anazy, tsy masaky raha tsy manjary ataony. Nitretre vahoaka ny sava, indrindra fa vahoaka ny Voemaro, resaka fasimento io. Jusqu'à trampokon'olona nidetariny Ravatomanga nataony magasin stockage ny fasimento. Azovy député nasaky ny vola. Tongony aminakabaka. Zay hetetiny vola, zay hetetiny agnaboaka, zay hetetiny ny alerte. Est-ce que nareo député nitandregny zay? Mamalia baka. Est-ce que nareo député nitandregny zay? Zay ne vahoaka. Havane. Voan'ny conséquence ny raha mamparary io. Na ino accepté nareo? Na ino tsy saky nareo volagny Rajoel? Na ino tsy saky nareo natao apaisement Rajoel Ranguela? 5 ans koa nareo teo hoe. Attends. Bientôt 5 ans nareo io. C'est-à-dire zay fa 4 ans zay 3 ans tavela. Mandanareo tapitra. Ino raha nataonareo député mbambaraza kony? Oh opposition, oh tiako pacifique, oh tiako nino. Va te faire foutre. Mitety avion, mitety ino pays, zegny raha ataonareo député. Grâce. Ary mbola isorako eto le mpianatra. Ary tegna isorako be Clémence, Baba, Lili. Tahianareo député opposition tamregny. Tahianareo député ny arrondissement tam raha jiaby regny. Na ino reo tsy niaccompagnenareo nandeha tam Sénat. Na ino reo tsy niaccompagnenareo nandeha tam la mairie ny Tananarivo. Na ino reo tsy niaccompagnenareo momaro ny boaka la mairie reo andeha amin'ny préfet ny Tananarivo, reo ny Sambori. Mialatsigny. Aminaka nareo député tsy siasa. Vous êtes des suceurs, plus que suceurs de ma part, Orange Tchakounine. Vous êtes tous derrière votre manque. Niananaro mangasa, handengan empêchement. Atov empêchement d'adelainaro. Oui, mon frère, miarabanao tafidrikanao. Karakory, mon frère. Ya, azafady. Mbola magnano mbola tsaratsika jiaby. Zay ataotsika hoe magnaraka liana amin'ny raha mandalo fiainagnantsika an-tanàna agny satria moa izy io firenena iombonana io atsika zegny tompona agnatin'izegny ke zay mahatonga atsika jiaby zao na amin'ny direct ny Zokobe ato na amin'ny direct ny sasany agny sy ny karazany sy ny namany de liana hoe afahatsika zegny misortira grand, misortira gagnant agnatin'ny le situation misy. Mbako manana zegny raha koragniny i Zokobe teo fa misy point zegny tsy kado za mamerigny ty amitsika satria
misy hevitry ataontsika hoe hevi-dratsy voizina amizao io. Azonareo zegny mazaveko amin'ny farany fomba tsotra agnazavako izy. Atsika zegny raha jiaby misy natao hoe genèse nany. La genèse zany hoe zegny izy koa baiboly io zegny livre voalohany amin'ny baiboly. Ny mot genèse io midika hoe origine, zany hoe fiandohany. Raha jiaby misy atsika teto nisy fiandohany. Ny fiandohany dia ampodiko zegny ary préciseko tsara zegny hoe nisy olo manana 8 cm, manana nationalité française le olo, zay nasitriny, zany hoe zegny heny izy nangataka le izy, comme izy nangataka fa tsy hoe par filiation nazahoana anazy, dia araka ny lalàna manan-kery amin'ny République-ny Madagasikara dia tsy afaka, tsy tokony ilatsaka le olo. Io zegny ny origine le koragna. Zany hoe zegny raha ohatra olo magnano science zegny io natao hoe théorie na théorème de Big Bang. Chose l'explosion à 0 à l'instant T à moins 10 puissance moins 30, using a point de singularité comme physique. Raja bitatsika zo tsika meta planète yu point de singularité une commencine. Zany à T using a barrière de Planck, zany T égale 10 puissance moins 40 moins 30. Enfin, zany ko dikazeni san natunga vanrati. Natunga vanrati zany misy institution tsika zay corrompu HCC, agnatin'izay seni, ni accepter avec la justice, ni accepter ni valider ity olo ty zay efa hita ta fiandohany tagny efa tsy tokony latsaka izy. Raha olo roa zany no nagnano asandreo tsara, atsika zo koragnatsika zo tsy ty. Koragnatsika zo tsy raha koragnatsika zo fa tsisy aby raha jiaby. Fa noho ny corruption sy ny namany sy ny karazany dia nikendro latsaka ty olo ty. Fa nandritra ny fotoagna nitondrany ty olo ty koa zegny mbola firy tsy fagnajagna ny constitution nataony. Atsika izy koa natao liste zegny na cahier 200 pages raiky tsy mahampy fa marobe le fandikagna ny lalam-panorenana nataony ty olo ty. Araiky amizegny fo. Ivolagniny lalam-panorenana fa au moment ny olo araiky koa fa lany au filom-pirenena izy efa tsy tokony responsable nantoko politique nany eky satria amin'io fotoagna io il devient le père de la nation. Zany hoe ny vahoaka malagasy jiaby zegny tokony karakaraina. Fa eto tika mbola mahita fa ity olo ty na amin'ny fomba fitafiny, na amin'ny fomba fivolagnany, na amin'ny fomba fietsiny dia mbola mitana loko politique. Olo jamba, olo gila no tsy nahita zegny tamin'io tanànan'i Madagasikara io. Fa raha jiaby izy jusqu'à amin'ny raha ialany vola mpanjakana mbola tao couleur anany. Mbola ao raha jiaby zegny. Ke noho izy jusqu'à Varindarena. Voilà. Dikan'izay zegny ro organisme institutionnel tsika jiaby zao io dia agnatiny tsy fandikan-dalàna agnatiny nandikan-dalàna daholo zegny ro jiaby io. Nandika nalàna daholo ro io ke ny anty zegny ino raha iambesan'ny vahoaka malagasy mbola iamby izy koragna zegny de démissionnano c'est du fait. Zany hoe raha joelina efa tsy président de la république raha tamin'ny déclaration nataondreo inga apisaty tamin'ny il y a 2 jours zegny raha tsy diso sa. Satria na ino ny antony? Izy na ivolagna zay raha volagniny, izy na nino raha zay tia natao sy ny namany sy ny namany, raha joelina on va l'appeler à partir de maintenant ex-président ni Madagascar. Zay efa tsy tokony iambesagna hoe déclaration sy ny namany ça on n'a rien à cirer, on n'a rien à foutre ny agnarany satria nagnino? Naro député tsika bro, maro ny occasion nagnapodianandreo izy tagnatin'ny constitution e. Raha tsara natao izy volagny Zokbet io, misy motion d'empêchement atao misy zegny hoe atao nisy nino jusqu'amin'ny motion de censure. Vous vous rendez compte? Nagnano motion de censure ny député par rapport à PM fa nahazo le nombre de voix zegny tadiavigny aminany io. Ny Kayentany député ny Irmara tsy haiko nino ny sabadidika nefa tsy azo nataony mihitsy zegny mikaiky ny assemblée. Tsy azony président de la république atao zegny fa izy koa mifa mikoragna amin'ny assemblée izy par taratasy izy mandefa izy amindreo agny. Lalam-panorenagna atsika mivolagna zegny tsy zana noratra zegny fa za fotsiny tsy mpahay lalàgna fo fa mba nandeha l'école zany ampianarin'olobe ke mba mahay mamaky hoe nino dikany raha toety. Ary zegny nanaovagna zo tsotra baka ho azotsika jiaby fa le pitsopitsony madinika igny ilagnareo spécialiste anany. Ke noho izy zegny tsy mitombogno ny fivolagnana fa hoe coup d'état ny raha mandalo zo io. Satria ity olo ty de fait de base
izy efa tsy nagnaraka ilalagna io. Donc nanino raha koragny nanino dia tsy coup d'état io fa io natao hoe izy nambarantsika hoe io natao hoe démocratie directe. Zany hoe ny vahoaka no nitaraigny. Ary eto mbola agnapodianana amireto ataotsika hoe communauté internationale. Fotony reo vazabo fotra olo koa ny ndraikindraiky, tsy hoe ndraikindraiky fa matetiky. Hoe reo mivolagna. Nitaraigny atsika tagnatin'le raha io. Mara ny fitaraigna lefa tamindreo tagny hoe zao ny raha mahazo anay atao n'ity olo ty. Reo baka teo nagnano taratasy hoe ya magnameloko sy ny namany, ireo io tsy haiko Union africaine tsy haiko sy ny namany sy ny namany sy ny namany, reo amin'izay croiser les bras. Nino amin'ilay raha misy? Vahoaka malagasy koa fa tsisy mahita hoe tsisy olo miaro anazy. Nitody koa zegny atsika misamby atsika ato, tsomba mety misy olo. Nikahigna daholo ny pagnano fivavahagna, ny FFKM, ny ravolaindreo ndraiky hoe matsika hivavaka nefa ity fa tsy questionna fagnanaovana chapelena tasoboy ny amara aty. Andy hivavaka edy zegny hoe farany zegny nitodika amireto maramila reto. Fotony reto mamono mamono fo. Nisy amrena mariny antso. Hoe nivolagna reo ngiabo fa koa fa karaha ty zala aloha hijanona amizay raha ty. Dia io zegny par le fait koa zegny du fait zegny dia reo no autorité légale ary légitime eto. Ka anoratagna amin'ny agnazavagna amireto communauté internationale reto, volagna zay raha volagninareo tagny. Zay raha tianareo atao volagna. Fa zay tamizay dodododony tomagny taminareo, anareo tsy nampetsiky na ity posonareo ty tsy nitsefinareo. Ke niany ity ranga ty, zay nilefa tsy haiko ahetany lifasany, izy amin'izay mbola mivolagna aminareo fa natao coup d'état sy ny namany izy. De hosoratiny daholo raha jiaby zegny ane mbola hitao ny preuve raha zay, koa zay fitadiavin'ny communauté internationale. Tsy mila mandeha lavitra batsika magnatsoka araikaraiky telo amizay. Donc zegny anareo koa mangala responsabilité nareo. Maintenant reo mpagnano politika ato amizay. Reo mpagnano politika ato zegny atsika zegny comme raha zegny ity mouvement ty zegny karazana hoe ny dépasser reo. Marina ny raha nataotaondreo teo sy sinema madinidinika fa tsara vitanao le raha. Fa les jeunes aby ty zegny nitondra ty mouvement ty niaraka tamin'ny vahoaka fotony eto tsisy hoe raha koto randria. Ary eto za de insiste amty raha volako ty. Izy koa mbola agnatin'ny raisonnement atsika na vahoaka anao io na olo tsotra anao ke hoe hiala rajoelina azova andeha asotra izy. Koa mbola zegny question zegny apetaka anao amin'ny egninao. Anao tu n'as rien compris. Azafady ifonagna aminao zay fa tsy azonao mihitsy le dikany raha io. Koa mbola hoe irajoelina ty ma azovana de ataotsika andidy fotony fa mandehandeha any koa boka kajikajy. Azova amireto olo reto ny mety hitondra Madagasikara, azova amire olo reto ny tiatsika tsy namany sy namany. La question n'est plus amizegny. Tsy zegny mihitsy ny ordre du jour amizao io. Fa ny ordre du jour amizao dia zavatra tsotra ny agnanaovantsika anazy. Voalohany hoe misy apetraka ny transition militaire ary limité fotoagnan'ny transition. Nagnino zany volagna militaire? Satria mbaka tsy agnapidirantsika virus ny reto mpagnano politique professionnel reto ka anjary ho récupérendreo zegny le raha nataony le mouvement zay nandesindreo zany raha ty miaraka tamin'ny vahoaka. Mba tsy misy manipulation agnato. Donc ireo karaha magnano la carte igny zegny fa hoe azao atao ty sy namana. Non, une transition militaire. Militaire zeno agnatin'ny raha be. Ary io tsy voatery 30 isandro karaha ataony membre de gouvernement. De vo limité. Io tsika mirassurer amireto communauté internationale. Parce que communauté internationale reo zao naregny maramila mitondra hoe rangana baka sofindreo. Ha! Maramila hitondra dikan'izegny idoko ela io reo agnaty dictature. Satria raha zay raha misy mary. Exemple ane izy ty en Égypte général Sisi sy namany ray. Donc zay zegny irassurena reo. Fa ireo la boko fa avy io. Ireo mandeha ino? Ireo koa fa avy eo zegny misy mission précise no iragna andeha ataondreo. Voalohany magnampody amin'ny hoe l'ordre public de vos sécurité intérieure. Io zay raha mila mipody milamigny zay mandeha zegny ny fiainam-pirenena. Avy eo zegny miprotéger ireo agnatin'ny resaka hoe déstabilisation fotony tsarova ty. Ireo labolo andreo nandeha coffre ny firenenantsika nandesindreo nagnaraka reo tany. Io le banque centrale. Atsika zao tsisy capable mivolagna exactement hoe ino ma raha miala atao. Lingot d'or ve, vola ve, regny taratasy bancaire regny ve, sy namany zegny, réserve ve. Ary eto izy koa mbola inga gouverneur io, tokotro samborigny izy miaraka amin'ny audit spécial mivolagna hoe ino marigny raha miala atao. Fanagnana tsika io.
Donc mila mazava zegny hoe misy afahantsika magnano état de lieu satria nagnino mbola avy amiravolako juste afara io hoe antony ahaizantsika zegny zegny aloha fôtony rô olo aby ty koa fa nandeha rô namatsy milisy rô boka vo amindray vola io koa zegny mety agnamboarandreo le fialofokalofandreo aty ary fa indrindrandrindra mety hoentindreo koa vola io idéstabilisegna le pouvoir arabe io zany hoe zegny les transitions sy ny namana afary hoe rô zegny ty transition militaire ty tokony ataontsika migérer les affaires courantes zany hoe zegny contrat mandeha zao io misy contrat marobe zao mety en cours sy ny namana tout de suite stop fôtony nagnino il peut pas engager la responsabilité ni état à long terme nefa tsika zao miditra en phase de transition ataontsika hoe phase mbola de flottement. Donc tout ce qui est les accords, tout ce qui est les nominations ouais directeur zegny hoe zinama tout ça stop ankendry freeze agnarany devant les contrats publics sy ny karazany avy eo zegny ny antony étincelle natonga ty affaire ty ane io zegny le pitkaf hitanareo zegny agnatin'ny tanty feno dynamite agnato dynamite io zegny izy miamby olo araiky asany fila cigarette izy natsipiny fo igny nagnapokopoko dynamite io le jirama io problème jirama ndraiky inflation donc raha angatagna amreto maramila reto dia magnano audit ro iregny prestataire avec fournisseur ni jirama tout ce qui est lek ndray mila zadiny contrat ndrolo abo zany hoe il faut que ireo zegny magnano jiro alafondreo amin'ny jirama à prix coûtant nino dikan'zegny anao tsy magnano bénéfice nefa anao tsy perte zany hoe izy atsika zao midika en phase mamay ceinture keny kolo jiaby mba ahafahantsika satria io tsy voarésolvetsika tout de suite problème na jirama fa au moins zany atsika magnano une situation partielle au moins entre plage d'horaire oui asa de 6h asa 22h olo managna jiro afandro mamokatra miasa amina télé sy ny karazany de vo karaha zegny koa ny rano de hoe fa tsy hoe à 1h du matin à 2h du matin misy rano mandeha donc toute force vive jiaby mila magnano zay ary magnaraka zegny amizay raha iambesagna amindreo koa resaka inflation io inflation io amile izy ny volaniko ty hoe le fagnanaovantsika le audit ny banque centrale satria io no mitana volatsika ke atsika zao kontietsika hoe 4% raha omany roso nagnano karakory ny tanany sy ny namany kanefa atsika zegny no magnafitra raha agny ivelany karaha toany hoe magnafitra vary raha jiaby afaritsika agny donc zegny mila encadrena zao partir an'izao ny prix fôtony misy olo agnararoatra koa mety misy karana agnararoatra fôtony nagnano stock na vary nagnano stock na menaka nagnano stock na nino maintenant atsika agnatin'ny crise ao ataondreo 3-4 fois les prix raha regny tonga de tsy asiava qu'est-ce qu'il y a pour fa saisissegna de mipody am prix coûtant agny zay mangona izy de vo amina le parti maventy agnatin'le resagna amizay atsika tsy maintsy volaniko mipody amy justice normale zany hoe reto olo reto nagnano raha tsy manjary sy ny namany reto nisy olo maty nisy olo very fanagnana nisy olo sy ny namany dia mametraka atsika kendriky ny audit indépendant zay ireto partenaire atsika reto no misafidy anazy zany hoe volagnina amy communauté internationale ameza zay deux sociétés maventy zay reconnu mondialement ampagnano audit koa boka atao raiky fa tsy hoe rabe aroe mihitsy ro samby indépendant zay de ro avy eo ro magnano audit hoe ino aby ny fanagnana détournement atao ny enrichissement illicite et puis les biens mal acquis zegny fo ataonao de ataonao rapport public io aboakanao public hoe rakoto randria société zao raha nataony ka noho izany mba hafagna amizay misaisir la justice agnatin'zay resaka zay satria rolo abo zegny ro aspect observation technique fo nataondreo dia tsy maintsy mametraka koa tsika justice de transition qui est indépendante et aussi transparente itsara ro olo aby ro amy lafiny aroe misy nataontsika hoe chambre ny justice humaine satria nisy zegny olo nidariko namono nandratra sy ny namany miaraka amy problème hoe fagnagadragna olo mpagnano par histoire ino ty assassinat politique sy ny karazany regny question nareo olo mivolagna tonga de nigadregna regny aky une partie de à côté ny koa zegny itsaragna les rapports ny audit io natao hoe ataontsika hoe justice financière mba ahafahantsika migele mba ahafahantsika misaisir mba ahafahantsika magnano vente na bien raha jiaby malaky regny ary eto itodiagna amindreo olo partenaire aby ty amizay zegny hoe les communautés internationales écoutez
raha joelina zao io ohatra agnatin'ny audit io aizana fa misy tragnonana gauche nino anareo zay vogona anareo mivolagna fa anareo tiagnampy zay ilainay raha io mba hahafahanay mampandeha tanànanay donc geleny nisy raha zegny tamin'ny affaire la Russie vlanko zegny oligarque jiaby zany hoe zegny reo karaha ataony marikirikitry Poutine teo yachtindreo jiaby mbola tavela amin'ny Antibes eto yacht maro maventy niseziseny la France misy chambre de guerre andreo aza tavela Brestagne sy namana mba hahafahantsika zegny magnampody le firenenantsika agnatin'ny lalagna tsara fa indrindra mba tsy volana hoe misy maty manonta vita eky olo maty manonta zegny olo tiagnany politika amin'ny amarefaka marin hagny hitondra ny tanindrazana atsika io raha midika babakin-draha vonalohany midika agnatin'ny lohandreo hoe za koa naveto za miservir la nation servir le peuple fa tsy miservir za tompo koa za tsy mahafehy tegna amizegny za magnano asa hafa mba ialagna amin'ny hoe milefa magnino sy namana ary eto ivolagna amin'ny fanjakana mauriciana eto raha volaina anareo koa ty hoavanay nisy olo ino ty namotiky firenenanay ty nidika antsokosokany aminareo agny ampodiana tsisy atakandra amin'ny agny ro olo abro ary ro olo aboka fa apodinareo amin'ny agny aterinareo amin'ny fahefagna zay ikenay zao dia mikapisata ke mivolagna eto aminareo ambassadeur na zegny olo rabe amin'ny Maurice ouais aranareo zandra Maurice agny volagna amindreo agny fôtony misy zandra raiky zay hitako magnano Facebook mipetraka agny volagna amindreo hoe anareo koa mbola tiavagna aminay gasy ampodiananareo amin'ny agny ro olo abro ary zay zao mbola tsy andiko sira fa ie mariny tany misy nga irajoelina ty fa koa fa hainay koa tany misy izy tsy raha izy raiky fo andeha ho tsakarenay tsaraikaraiky izy ka tokantragnondreo ro ampody agny tsy aty zegny na izy misy 8 cm zegny misy akorany entre Madagascar ndraiky la France ohatra ka hoe ohatran'zegny mipody agny agny fotsika miregle raha jiaby eto atsika tsy mila hoe Maputo 1 Maputo 2 magnino 3 4 5 6 eto atsika samby gasy ifampikoragna teny gasy fo eto tsisy hoe atao teny vazaha atsika tsy mila raha tadiavitsika amindreo olo abo raha raiky fo amin'ny communauté internationale sy namany hoe ireo ny observer ireo no agnaramaso de façon transparente hoe ny raha jiaby ny fagnaranay gasy samby gasy eto tompoko dia nandeha amin'ny antsakany sy andava zegny ny raha ikahianareo ireo communauté internationale ankoatran'zegny zay efa tsisy raha tadiavananareo fa anareo mizaha raha ifagnaranay zay samby gasy satria tagna Madagascar reo nagnana dalagna sy namany agny koa reo zegny tokony amaly raha jiaby zegny agny koa tsika ifagnaraka agnatin'zegny de farana amizay zegny agnatin'zegny raha zay fo mila alefa sandra ny liste ny olo tsy mahazo miboaka io territoire malagasy io mila atao zay liste zegny na azovy izy na olo niasa tamin'ny justice na kamo mbola mipodiko eto amveriny ndraiky mandeha ary insisteko io raha govany Diego io Diana io tationo io tsy tokony amezagna mahazo miboaka andeha lefalefa gauche à droite fa ohatra mbola misy question napetraka aminany hoe nagnino raha iny afaka raha iny anao tsy afaka miala amizegny ary anao olo fa nanariny tamizegny nagnanitra mihitsy za ty nivolagna anao tagnatin'ny raha zay ke io mba nakazy mba nakamanokana ndraiky hoe ingaty io tsy ila miboaka izy magnazava fandeha raha io sy namany fa tsisy nilefalefa karaha io eto vita eky le resaka hoe impunité vita baka zegny olo tia agnano idika agnatin'ny fitondragna amin'ny amarefaka marin tegnany politique sy namany sy namany tsapandreo fa hoe ro koa nahavy io nagnano mahame io fo miregle izy de ho antsika amin'izay point raiky telo maventy le fahatelo maventy ampody amitsika jiaby ampody amin'ny mpagnano politika agny ampody amin'ny vahoaka jiaby malagasa tompoko atsika tsy andeha an'olo ny raha tadiavy fa natonga raha jiaby nisy de hoe atsika ngova rafitry io tokony io zegny concentration atsika babakinjetsika jiaby zao tokony amizegny fa tsy hoe ke azo fotony zegny raha misy zao voizin'ny mpagnano politika hoe zegny hoe siny ino moa tonga reo jiaby foka masy miady reo Tananarivo aminano zao io zegny hoe nino sy nama non zay tsy mila andeha n'olo fotony atsika koa mbola tsy azontsika mbola tsy tontotra atsika fa hoe io ihany ny problème tsika amin'ny alalan'ity rafitry centralisé be ty mahatonga atsika isaka folo taogno tsy isaka firy taogno miady cette fois-ci c'est terminé vite eky zegny donc agnandamina atsika zegny magnano atsika conseil régionaux conseil nationaux zay amoriagna ny hery velogno jiaby amin'ny tanàna ny Madagascar io ny mpagnano politiky ny syndicat ny société civile acteur économique ny ro génération ty la jeunesse ny mpitandro fivavagna mpirabe fombandrazagna ny diaspora sy ny nama zegny olombelogno jiaby zegny amin'ny tanàna Madagascar dia i proposer
deux constitutions. Deux constitutions. Constitution araiky état fédéral zegny olo jiaby mitovitovy hevitra am'zegny magnino ro miaraka mifandiniky hoe karakory agnanaova anoratagna zegny atsika zao mila manoratra am'zay hoe karakory andinigna zegny karakory nino zegny hoe pitsopitsony sinamana igny de à côté an'zegny koa misy une deuxième proposition hoe na état régional na hoe ino izy ty autonomie totale d'une province raha roe zegny no andesigny am'zay atao iragna ifidiny vahoaka de anjarany vahoaka no mahay hoe ino ny tieny hoe namina raiky ty namina raiky fa ny système misy am'zao système central on n'en a plus besoin, on veut plus de ça au moins mba misy raha roe proposition da vaovao testegna iaragna magnano raha donc l'état fédéral sy karazegny et puis mila réformegna malakilaky zavy ny liste électorale tsika ary farany magnano calendrier tsika agnanaovagna raha zay agnatin'ny 6 mois tsika zao koa miasa olo jiaby mitsangana vitatsika zegny donc arrêtez avec les empêchements et nino ça c'est de la masturbation intellectuelle agnaran'zegny Voilà. ou masturbation masturbation intellectuelle donc on s'en fout, on n'a plus besoin de ça donc là ce qu'on va faire c'est qu'on essaie d'expliquer à mes partenaires internationaux comment nous on voit les choses et puis contrepartie qui assurance qui garantit à mes années nous souhaitons que zenandrongna ulu andehan'olo rakotrandre fa zay amboatra firenenanay mba afan firenenanay tsy mipodipody am raha karaha io eky amin'ny marefaka maraigny sady miroso am tsaratsara kokoa zany hoe revenir à l'ordre constitutionnel mais pas cette constitution qui est en cours zay tsankena izy hoe tsy constitution fa io constitutionnel io ihany mampiady zay sanandra izy ke aloha ziny zay angala fotoagna ka mandritra ny fotoagnan'zay mandiniky zay sinamana de ny maramila no igérer les fers courantes baka hoe tsisy mpiasam-panjakana tsy mahazo karama zegny tsisy le olo agnararoatra jiaby sinamana ça c'est rôle de l'armée agnatin'ny raha azafady zoko be raha somary nangala fotoagna bebe tagnatin'ny rahanao fa aloha tsara azavegna madinidiniky ke ambelako anao mano izy azonao ampiaigna ny adingo sy ny tiampy sy ny karazany misaotra atsika jiaby nagnaraka igny raha hely fa merci beaucoup. Ok, merci mon frère. Tiens, ampiako fa amafisiko le fagnazavagna mon frère teo Fabre teo hoe afatsika agnano izy moa za fa izy fa nagnano izy merci beaucoup ameko izy zao baka izy ratsy zay tsika tsary tsy misy transition avy eo zay vao magnapetraka le président vrai président les transitions avy eo nefany ro magnano constitution non nambarako teto fa komaly tsy asan'ny transition ny magnano constitution quoi transition nagnano constitution c'est-à-dire illégal matetiky za teto ny vola mbola constitution tamin'ny andrandratsiraka ny seule constitution légale zahava agny raha zegny mbola agny amin'ny ONU agny raha zegny fa reto transition naftafara reto tsy légal raha apetraka andro fa ro magnano transition amiezandro iaro tegnandro fa tsy iaro le vahoaka malagasy boko faro hoe agnano lettre d'empêchement signature d'empêchement ni député c'est pas une solution si solution zegny za te boka tsika agnazava simple ahaizantsika izy hoe reto député ny valise atsika jiaby mahay zegny député ny pesos atsika jiaby mahay zegny député ny 4x4 atsika jiaby mahay zegny fa zao izy zay tato zay ny bona amintsika jiaby hoe fagnovagna rafitry ny tadiavitsika ke atsika koa gnova rafitry eto iangaviako atsika vahoaka malagasy jiaby le rafitry ovantsika io iarahantsika mandiniky izy nazavain'ny Zandrila Fabre ty hoe deux choses io raha deux choses iny soloatsika io ataova amitsika samby atsika tsy mila communauté tsy mila volagna vazaha zegny
Atsika malagasy ataova volagna gasy les constitutions mazava noir sur blanc ary gratuitement izaragna izy amy vahoaka mba ahaizan'ny vahoaka mamaky mizaha hoe ty raha ny edivan'ny vahoaka nagnano constitution. Fotony iny raha misy tsy asitroko anareo ro député ao mais raha zegny mavandy ro 163 io koa tsy mahay magoy amin'ny assemblée ao. Oh pire magouilleur jiaby ro 63 ao. Nagnano constitution transition graduelle déjà fa tsy légal edy illégal. Zava le resaka 8 cm azova nagnano zigny izy anie nagnano constitution io e. Ino amizay raha misy someny ACC ndraiky CENI ACC assemblée. Est-ce que nisy assemblée nasaky ny drikiny? Est-ce que nisy assemblée nasaky ny tsanga? Ro vola zegny agnatin'izy ty nefa teo ny fody vava. Aia suite ny fody vavandreo jiaby. Nefa rafa ao agnatin'ny article tiako 62 tiako 63. Mahino anareo na fodiny rajoela vava? Na ino anareo na fodiny ravatomanga vava? O dikany matoa anareo fody vava. Ke tsy niany anareo nde ivory sagnatria volagna sagnatria koragna olo. Anareo misy olo be, misy miragna aminaka, misy zandro. Asa atao vorovory ny amboa raha ty. O anareo vorovory samby vita io samby fagnoriky master samby rava. Tsy suite. Ialako tsigny. Zebaka raha ataonareo amin'ny assemblée ao. Magnano matana micro wa après une suite tsisy. Fagnoriky master. Ravagna io. Le continuité tsisy. Firy anareo zay. Ndre anareo tokizany Richard Ravalomano. Ino moa ilagnany enquête parlementaire ao izy? Vous vous rendez compte? Ba imaginez baka dikan'izay baka anareo tsisy dikany amy Richard Ravalomano. Richard Ravalomano ane tsy président ny assemblée. Richard Ravalomano ane tsy député. Fa magnino olo ary ko tsotsora amin'ny assemblée amin'ny sénat ry mikomande anareo. Fody vava jiaby anao. Araiky zay. Faroy. Problème tsika aminareo mivory. Anareo mivory. Za tsy nahinareo mbola colonisation de la France. Pourquoi anareo magnano décision, anareo magnano raha? Ataonareo volagna vazaha. Volagna vazaha tsy ratsy. Fa ro communauté ro tsy mijery communication nareo io. Vahoaka neny mila raha mazava marigny. Ataova volagna gasy, zara malagasy, gratuit constitution. Fa tsy vidigna vola. Akory ma ataony vahoaka ambany volo agny andeha maky volagna français. Lereo tsy mandeha l'école. Raha andeha ataonareo volagna français, tsy haindreo. Zay eto magnazava amy volagna, io ro comprendre. Fa azovy aminareo député, masaky amy tsangany eto, za masaky magnano pariage. Mba masaky magnano émission spéciale, resaka constitution, par article. Mipoa eto zay député masaky mivolagna zegny. Ora anareo député jiaby misy radio, misy télévision, misy tsy ako nino. Azafady. Anareo député tsy maintsy hoaniko niany fa parce que anareo fout la gueule le gens. Zava ro tamy dimanche blanc. Tegna le magnano amle volagna ny avaratra agny hoe afany mamono voay, afany miravaka nifiny. Izy baka raha ataondreo io. Vahoaka namono voay. Va i kapisatiny tegna ny babiny raha jiaby. Igny ro dimanche avoa samboady ariaka bone agny samboadinareo fa tsy leonareo nga. Ialako tsigny même izy drapeau naka. Fa hypocrite, zegny ny azoko volagny. Vous êtes des hypocrites les deux putains. Na antokonino izy, na antokonino izy, na antokonino. Vous êtes des deux putains. Je revote.
Une lettre d'empêchement. Non, attends, ne prends pas les gens comme des cons. C'est vous qui êtes cons. Arrêtez. Faroui. Fayel Zeta pendant la grève de juin abril. Dès que nav capsat, oui. Atika tsy mila magnova olo. Fa tsika mila magnova système. Détaillé teto. Ny volagniny teto le système tokony atao hialatsika amin'io centralisé io agnapitragna fédéral. Mbola zay teto fo. Jusqu'à niana mariny tetiny, mbola mitaky ametragna le fédéral. Fa azovy aminareo député ny volagna zay. Tampoko roa volana 2-3 jours rô boko tsy regninao. 2-3 jours rô boko tsy regninao. Tsy suite jamais et jamais nareo député nisy asa nataonareo natomboko nareo ke vitanareo jusqu'au bout. Non. Anareo toujours mijapy le raha ataony sasany. Zay teto voalohany nitaky anao état fédéral. Zay vao nagnano mafimafy azy, ialako tsiny aminao zandriko sy teny. Tafara izy tsy regninao mikoragna azo. Ben oui, tafara izy tsy regninao feky mikoragna io. Comment tu veux que peuple en Toliara misy confiance aminao sy teny? Peuple en Majunga misy confiance aminao valy afakandro? Ny marigna teligninareo. Ialako tsiny. Les autres députés indépendants, je sais pas quoi, je sais pas qui. Otimo, tiako tamo, tiako nino. Antananarivo, azovy nasaky ny vola. Mbola zay teto fo. À la fin du compte, nino. Apitra l'état fédéral. Ialatsika amin'io toetra ratsy pendant 65 ans tsika niaigny tamy centralisé io tsy nanjary, tsy niboaka, tsy tafiboaka ary mamono atsika. Fa tsy resaka empêchement. On s'en fout l'empêchement. Agnatin'ny constitution, za tsy mahay numéro firy, fa tsakaraha fa misy ao zegny. Io exemple namiako teto il y a quelques jours. Rajoela zio karaha olona karaha roa ndraiky vadiny, roa ndraiky mialy. Agnatin'ny tokatragno, marié. Rajoela nandeha. Tsisy rasadia, tsisy vola. Ino agnarany? Abandon de foyer. Izy koa nao nandeha une nuit fo, tsy nody an-tragno. Tolérable. 2 nuits, tolérable. 3e nuit, anao tsy nody an-tragno, dikan'izay anao abandon de foyer. Donc, Rajoela zao en politique agnarany abandon de poste, abandon de pays. Donc automatique tiany Rajoela, tsy tiany Rajoela, fa nagnano abandon de pays izy, fa nagnano abandon de fonction izy, nagnano abandon de poste izy. Normal, kapisaty mandeha fitondragna. Ary io tsy voatery hoe Sénat tsy eo président Sénat. Agnatin'ny constitution. Président Sénat tokony mangala place. Koa Rajoela tsy eo. Atsika tsisy président Sénat ne. Azao président Sénat ndeha io. Tsisy. Anka magnano asa tsy tokony ataony ela. Premier ministre. Tsy tokony premier ministre nini io. Ka une fois Rajoela tsy eo. Président Sénat tsy eo. Automatique. Directoire militaire amperaky. Tiatsika tsy tiatsika. Tsy midika zegny ke hoe coup d'état. Anao nandeha. Nagnano voatsiroko natapy anao Rajoela. Nagnary-tegna. Donc, anao agnano io volagna niany zay kazaka dalenao eky. Tu déclares, tu abandonnes, tu pars. Point, basta. Aza ndijijirazagna aminay io eky anao. Communauté internationale jiaby fa mahay hoe tsisy coup d'état à Madagascar. C'est une révolution du peuple. Ny fitakian'ny peuple parce que peuple mivokitsanao vandy.
Ary zegny na amafisiko bolagna zandry Fabre teo hoe atsika tsy le olon-disolo radio ny important antsika zo. On s'en fout. Ambila poubelle agny atsendriky olo zegny. Atsika zo mila miady, mikondoa atsika Madagasikara jiaby. Na zahay aty managna droit en tant que zay citoyen mikondoa amin'olo hiaraka hitondra Madagasikara de ny ambitratsika ny rafitry vaovao hialatsika amin'io rafitry tsy ara-dalàgna napetraka ny radio tamin'ny 2010 io. Ce qu'on appelle référendum. Atsika mikondoa roi zegny ny metimety amitsika vahoaka malagasy soratiny noir sur blanc. Amboarigny tsara le rafitry. Vakina ndraiky mandeha koa io regniny peuple. Io mazay mandeha le eny satria zegny ny lany io présentegna amin'ny Nations Unies, ty nouvelle constitution ne, ty nitapaka ny vahoaka fa tsy tapaka ny olo aroe telo efatra na tapaka ny antoko politique n'importe quoi. Io tsika vao miroso am'le hoe ifidy olo amizay. Donc zegny aviany transition maximum transition 3 mois. Atsika jiaby may zay anareo député jiaby may raha zegny. Zegny ne volaniko anareo député, asanareo tsy hainareo. Vous êtes là pour l'argent et pour le 4-4, mais pas pour le peuple. 6 députés mba nandeha tanàna anany agny na nandeha tany laniny agny ka mba nagnano émission am radio nefa ny Madagasikara jiaby zo tsisy pays P radio télévision dans le monde mandilitra Madagascar. Comme modulation de fréquence na hoe FM Madagascar record. Por tsisy député mampiasa raha zegny. Tampoko anao mitandregny FM na anao mitandregny radio patra la musique lerany vaovao Antananarivo igny captena ampidiriny transférena tapitra zegny oh la musique bababababababa toute la vie. Non, c'est pas ça. La réalité, tsy zegny. Radio c'est pas une boîte de nuit ou kermesse. Radio c'est parmi une éducation. Apodiko anareo ny député ny Madagascar fa anareo tsy député ny radio ou Ravatomanga. Miala tsiny e. Anareo jiaby radio. Pourquoi anareo tsy masaky mivolagna Ravatomanga? Derrière ny radio atsika jiaby maefa Ravatomanga. Ary derrière certain aminareo député Ravatomanga. Normal anareo tsy asaky mivolagna izy. Parce que anareo misolelaka aminao ny Ravatomanga. Anareo fa bombory droniky baka amin'ny radio mivady koa anareo amin'ny Ravatomanga. Non. Azaketsika peuple. Ialam-bodepo nandeha Ankatso, Ialan-Katso mipody am-bodepo. Non, tsy mety. Rafitry mila voagna. Zay efa mivola. Même no moaly, za ta manifestary. Za nagnambara vahoaka, nazavaiko tamy vahoaka. Hoe, atsika kazakadalendreo ifidy olo. Tsy agny ny important. Atsika tsy mila mamaha entagna mbola vahagna. Tsy mila tsokorigna. Fa atsika mandeha par étape. Atsika zo io. Basy le fagnambanimbaniagna. Ambila maramila en transition. Ils ont le droit 3 mois en transition. 3 mois zegny atsika mavita mandamy. Sérieusement, nouvelle constitution légale. Vatsika kazakadalendreo. Ro zao ne mitady antanina andreo ro député io. Zegny novolaniko matetiky hoe ro io menagigo ndraiky ro io goekantitry ny politique ro ne mitady intérêt-ndreo e. Zegny raha tadiavindreo ne intérêt-ndreo fa ro tsy mitady intérêt ny peuple mavandy. Na ino raha de volagnin-dreo zao ro nda ino volagna za tsy jireko fa raha ataonareo fa ene disque falohaka fa niaignana tagnatiny 65 ans raha ataonareo député tsy manjary. Un vrai député nareo tokony nangala tahaka volaniko. Mathilde Panot.
Anareo koa tsy mahay mandeha na cahier ndraiky cartable ndoko koa. Anareo koa tsy mahetragno Mathilde Panot za mahetragno nany en français eto. Ateriko anareo. Parce que igny député tiako igny. Tsy mavy azy ivy fa mapoliticien izy. Miaro zay citoyen français izy. Fa député ne Madagascar. Député mandafy tandrazana. Député mandafy fanagnam-bahoaka. Député mandravagna fanagnam-bahoaka. Député ferme la gueule. Bla 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 maro. Nefa tsisy raha tapaka. Donc, peuple malgache. Ry vahoaka malagasy. Atsika kazaka dalendro io eky. Dia atsika mitady fiovagna. Mitady fanovagna. Ndraiky fandrosoagna. Atsika tompony mampandroso tanànatsika fa tsy olo. Fa vintsiny politika aby reto. Ro io fa vintsiny politika ane. Ro io koa miala io ne ro tsy siasa. Chômage. Za tsy contre. Oh, nandefa pianatra, nandeha Canada, nandefa pianatra, nandeha Russe, nandefa pianatra. C'est pas ça le problème. La vie de peuple avant tout, la santé de peuple avant tout, l'avenir des enfants avant tout. Fa tsy fandifasagna ro ry, fandifasagna ro ty. Ay, ro io malefa karaha io. Tamro jiaby nalefana ro zio, naviagny ro zio. Mba ino amizay suite raha nataonareo ro. Maro nefa ray aman-dreny mitretre. Sanakane nalefa zegny hoe zay zio koa manjary zay koa magnefa zegny hoe ndro agny. N'importe quoi. N'importe quoi. Ke eto, amariparanako izy fa lavalava nataony amin'ny rahalahy teo. Mankasitraka, ary isorako anareo ny kapisaty. Na vita be nareo rahalahy, ray aman-dreny. Aleva fitondragna. Andesa. Directoire militaire. Fa io tsisy transition. Zay tsy mankasitraka transition zegny eky. Ary eto koa za mitodika aminareo ny kapisady. Alainareo fitondragna. Aza rebirebeny rajoela. Agnano ivolagna zegny baka izy niany. Andeha avandy koa baka. Io raha tragnony vandy karaha io tsisy. Lapany maçons karaha io tsisy agnabony tany. Lucifer. Zegny agnarany rajoela. C'est un Lucifer. Pavandy. Namitaka Adama sy Eva rajoela. Ke eto, raha tiako volagniny zegny aminareo rahalahy ray aman-dreny amin'ny kapisaty. Alevanareo raha io. Andesa. Directoire militaire. Feon'ny vahoaka tandrignesa. Raha tadiavin'ny vahoaka sorata amin'ny lalàna. Fa tsy raha andeha volagniny reto sénateur Bobo Madji reto, reto maire tsy haiko, OMC tsy haiko député reto. Reo ny tegna mandrobadraha. Ary ny tegna mandafy firenena. Donc, tiako volagnina aminareo ray aman-dreny ao amin'ny kapisaty. Agnabonabony jiaby fisaorako anareo, fisaorane anareo. Fa zao izy, andesa raha io. Alio vahoaka tandrignesanareo. Aboko kazambela anareo. Ijabajabany reto mena gigo ndraiky goaiky antotry ny politika reto. Za tsy siteny ny alako fa tiako action nataonareo kapisatiny moaly. Izy nandeha konkono tragnonareo tsy nataonareo karibo an-tragno. Mampisy jery izy igny amin'ny magnaraka. Mampisy jery izy igny. Raha sy voasy enjo izy dadamonja zay. Voilà izy akeo izy tsy mikoafy. Tahianareo. Zay heny volagna teto. Mba azovy député mitandregny proposition teto. Tahianareo zay nitogno vahoaka. Nitsangana vahoaka. Les jeunes étudiants. Tahianareo. Iskanareo marandraigny magnasary 11h rendez-vous Ambojatovo. Tampoko avy ary anareo tsy sita. Tampoko hitanareo agnelakelan-tragno aroe telo efatra sakana antojo. Azala, anareo le député. Anareo misy lalagna tsy azo sakana. Tojo manakagna anareo mipody.
Ke ino valeur nareo ny mal andeha lanja samboady. Tody tsy mainareo député. Sakanantojo nareo de miemika. Nefa mpianatra reo namaky lalagna fo. Le nisy tojo ndray tsy haiko nisy azovy. Tifitra tsy tifitra. Naty. Pe à leur âme. Fa nareo. Miaraka sakanantojo nareo mipody. Miaraka sakanany Angelo préfet de police n'Antananarivo. Anareo mipody. Non, c'est bon. Azo atao hypocrite vahoaka malagasy la. Nareo koa fa tsisy raha vitanareo midémissioniava koa. Amin'ny volagna Jocelyne démissioniava nareo. Mody amizay ny tany misy nareo ndo. Magnanaova karaha Zokrosy. Za tiako raha ataon'ny Zokrosy. Igny olo may miavo. Anareo koa nagnano karaha jerin'ny Zokrosy igny. Igny olo may miavo. Tegna isorako izy. Nagnano alatra vato ry septembre tsy haiko ry fidy jiaby tamin'ny 4e arrondissement. Bon. Izy ny déclare. Izy nagna réclamation. Mbola tsy nety tamin'ny Rajoela Lekabary. Bon, izy niala. Izy mbola ny volana. Rehefa tsy mila zana rô rosy. Avereno amin'ny tany naviako za. Tsy nampodindreo izy. Izy nandeha nitsabo. Izy nandeha nitarimy laoko. Izy nagnano fiainana anany. Mieux fiainana anany zao ke izy tamin'ny député. Kenareo koa fa tsy hiaro vahoaka. Tsy tsangana hiaraka amin'ny vahoaka. Miala koa ndo mitsabo koa. Général Gilet mialatsiny iray aman-dreny manona agnaranao. Aia Général Gilet. Izy io de ambany volonany agny bisikilety nany izy mitarimy laoka. Tranquille. Tsisy olo magnasasa izy eky zao. Fado. Empêchement. Quel empêchement? C'est pas le moment d'empêchement eky zo io. Ataova directoire militaire. Parce que Rajoela nagnano abandon de fonction. Tionety tsisy olo nandroaka izy. Fa olo nitaky taminany hoe mila zo. Nitifiriny, nivoneny. Amaramparahako izy. Mitodika aminareo ray aman-dreny, rahalahy, zokilahy, zandrilahy, amin'ny Kapisatsy. Tsy ataoko hoe nareo tsy mahay raha nandalo tamin'ny Etam-Barobe ndraiky Tavoemana. Nisy conteneur tsota. Conteneur 40 pieds regny, maventy regny. Plein armes lourdes. Efatra tamindreo conteneur io jotso tamin'ny Etam-Barobe. Atsika jiaby ny raha zegny. Ary hoe jotso tamin'ny port-ny Voemaro. Apetrako aminareo Kapisaty. Ny fanontaniagna ndraiky fagnadediagna hoe nandeha ia ireo conteneur feno armes lourdes tsota reo. Amindreo amindreo gendarme sa amindreo tsy haiko police sa ataonino nandeha nataonino. Tiako angatako anareo Kapisaty mba agnano fagnadediagna raha zay. Tsakarata diavo. Za sûr aminareo misy mahenta misy conteneur tsota io feno armes lourdes. Aboaka eo mafisiko volagna ny Zandry Fabre teo hoe ataova IST ro jiaby. Ro jiaby tamin'ny gouvernement, ro jiaby tamin'ny présidence to regny, le mpitondra teny, le minafiky jiaby regny, ry cheve maïs jiaby regny, ataova IST. Interdit sortie de territoire ro jiaby. Zay nefa tafiboaka anjaranay aty mitsakaraka ro. Nefa nitamisy ro koa aty. Ahondrana amin'ny avion ro mody. Andafy aty boka misy avion zay hoe sans billet. Anao koa nitondra olo sans papier nino nagnara-maloto an-tanàna anazy. Aterinao ro amin'ny immigration. Ty olo ty zegny. Igny tsisy vola ifeny. Embarqué izy mody. Agny anareo mitsainareo ataova enquête. Izy volagniny Zandry Fabre teo igny. Resiny andraikitra rahalahy. Nitsangana vahoaka ary derrière anareo koa zao vahoaka. Fa aza ribiribe sasany. Aza mitandregny reto mpagnano politique goekantitra ndraiky digomena reto. Vahoaka zao faranareo. Vahoaka nitsangana ho an'ny tandrazana. Justement baka ariary. Jeune
Zay isorako, tegna isorako. Nitandregny zay ro, nagnaraka zay ro, zay tsy tragno nijery, zay tsy lapan'ny fagnahy, mais quand même ro nitandregny ary ro nitsanga. Zay olo tagnatin'ity fitondran-Rajoelina ty, miaraka amin'ny Ravatomanga ataova IST. Araiky zay, faharoe, Sambora. Aleo ataoko vola mazava hoe aleva fanagnandreo jiaby fa volam-bahoaka io, aodigna ampidiana ho volam-bahoaka. Fa ro navy teo tsisy raha nandesindreo, tagnapolo ro navy teo, chemise araiky ro navy teo. Donc niandro nisy zegny hoe volam-bahoaka, fanagnam-bahoaka, réquisitionné io fanagnandreo jiaby io, na Ravatomanga izy, na Rajoelina izy, na Lanto Rakotomanga izy, na Rina Rakotomanga, ro jiaby baka mangamanga aby agnarandreo jiaby. Na gouverneur Antananarivo, même io gouverneur anay Diego io, fa nivolaniko teto tsy avozoko, da tsisy raha vozoko izy. De diplôme tsy ka vozoko anao tasano, de faheza, de volagna gasy tsy hainao. Io même io gouverneur anay a Diego io tokony samborinareo voalohany, parce que io tegna nagnodikodigny fanagnan'ny Diego. Teto zany vola, raha lahiny nangala raha jiaby tagnatin'io tragno ny résidence. Io ny tokony miditra amin'ny prison namboarin'ny Rajoelina, ary ro jiaby tamin'ny fitondran'ny Rajoelina tandry ro jiaby io prison namboarin'ny Rajoelina, ro jiaby ny Ravatomanga ro gadroiky io, aboana ro kapisaty ny gadra politique. Zay koa raha angatahako mamarina izy, aboany gadra politique. Eto dia mirary fahasalamagna ho anao rahalahy Mahery Lanto Manandasy na i Malama. Ke zegny izy ry vahoaka, atsika kazakadalendreo aza tandrignesana ro eky ro député reto fa ce sont des députés malfaiteurs même que les autres. Lerana atsika niady ro teo, lerana atsika nivonegna antifirigny ro teo, lerana raha io mandrimandry igny ro miboaka, raha io mikorontana ro tsy hita. Tsy moment n'empêche mon jeu peuple. Rafitry miova zegny angatanay apitra directoire militaire. Saotra nareo jiaby nitandregny jusqu'en farany.